Mbanje kubasuhuza nizere ko bameze neza. So dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Abandi nari nabigishije iri jambo rivuga ngo otherwise, bisobanuye ngo bitabaye ibyo. Otherwise, bitabaye ibyo. Reka ndibabwireho gatoya namwe. Otherwise, ijambo rirasobanuye ngo bitabaye ibyo. Bitabaye ibyo, murabizi nyine iri jambo turyifashisha. Iyi mvugo ivuga ngo bitabaye ibyo tuyifasha turi kuburira umuntu. Ukabwira nk'umwana uti jya ku ishuri, bitabaye ibyo ndaguhana. Mu cyongereza bavuga ngo go to school, otherwise I will punish you. Jya ku ishuri, bitabaye ibyo ndaguhana. Go to school, otherwise I will punish you. Jya ku ishuri, bitabaye ibyo ndaguhana. So reka tureke kubitindamo, ahubwo turebe icyo bita uburyo bwo kubaza amakosa runaka. What's wrong? What's wrong? What's happened? Reka twige kubaza uburyo ki ushaka kubaza umuntu uko byagenze. First of all, hari ukuntu ugera mu rugo ugasanga hari akavuyo, abana, iki, umukozi, ibintu nyine byaduranganye, cyangwa ushobora no kugera mu rugo ugasanga hari intonganya, aho ugakenera kubabaza mu cyongereza ibiri kujya mbere. Urabaza ngo what is happening? What is happening? Ni ibiki birimo kuba? What is happening? Ugeze mu rugo usanze hari akavuyo bari gutongana, urabaza what is happening? Ni ibiki birimo kuba? What is happening? Ni ibiki birimo kuba? What is happening? Ni ibiki birimo kuba? Number 2. What happened? Noneho iri ravuze ni ibiki birimo kuba, ariko iri ngiri irabaza ngo ni iki cyabaye. What happened? Ushobora no kurenza akantu kavuga ngo here, ni iki cyabaye hano. Here, hano. Ntara hejuru wabishyiraho. What happened here? What happened here? Ni iki cyabaye hano. Yeah, just like that. Ni iki cyabaye hano. What happened here? Ni iki cyabaye ahangaha. Yes. Ushobora no gukoresha iri jambo rivuga ngo what's wrong. What's wrong? Ni iki kitameze neza. What is wrong? What's wrong? Ni iki kitari mu murongo. Ni iki kitari mu buryo. Ni nko kubaza uti ni iki kitari mu buryo kiri gutuma mwateje akajagari. What's wrong? Ni iki kitari mu buryo. Ni iki kitari ku murongo. What's wrong? What's wrong with you? Okay? Kuri kane hari ukuntu umuntu ashobora kuza gutonganya utazi n'ibyo ari kukuziza. Kumubaza ngo what's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Ufite ikihe kibazo? What's wrong with you? Ufite ikihe kibazo? Nubwo buryo wabaje umuntu umaje ngo what's wrong with you? Umaje ngo ufite ikihe kibazo? What's wrong with you? So reka manze fata akanya mvugane nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 gifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakarimo uburyo bisubiza bimeza ndetse unahakana byose kabisemuye no mu kinyarwanda. Ni igitabo cyiza cyane cyashimwe n'abatari bake, kigura 6,000 gusa by'amanyarwanda, kikakugeraho aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Nimero yacu dore ngiyi. Ndavugana nawe ushaka kwiga gusoma icyongereza uhereye hasi mu mizi, ukiga kugisoma nta mwarimu ufite. Tufite igitabo kigura 10,000 cyigisha gusoma icyongereza. Nimero ngiyi. Ndavugana nawe nanone ushaka kwiga biri private, whether it's online, yaba ari online cyangwa akaba ari physical class, cyangwa tukiga tukakwigisha tugusanga mu rugo iwawe. Nimero ngiriya, duhamagare tuvugane ibintu byose tubishyire ku murongo, tubihereze umurongo, icyo cyongereza umenye kukivuga nkuko ubyifuza. So let's continue with our lesson. Zereko mamwari time mu gutwi. What is happening here? What's happened here? What's wrong? Noneho what's wrong with you? Noneho ubu ni uburyo bwo kuvuga uti bwo kubaza ibiri kugenda nabi in a certain place, ahantu runaka. So noneho ni gute umuntu asaba imbabazi.
uburyo bwa mbere bwo gusaba imbabazi rero, ushobora kuba wahemukiye umuntu, uburyo bwa mbere twese tuzi, mwese muzi no kundusha, ni uburyo usabamo imbabazi uri kubwira umuntu ngo I am very sorry. I am very sorry. Bivuze ngo unyihanganire cyane. I am very sorry. Unyihanganire cyane. I am very sorry. Unyihanganire cyane. Ubundi buryo ni uburyo tubwira umuntu ngo be sorry, wihangane. Be sorry, wihangane. Yego. Be sorry, mwanyumvishe neza. Ni be sorry, ukabubwira umuntu ngo mwihangane. Biba birimo n'ikinyabupfura, niyo mpamvu mba ndi gukoresha mwihangane. So ubundi buryo turavuga ngo my bad. My bad, my bad. I am sorry. Ni nko wati amafuti na yanjye munyihanganire. My bad, amafuti na yanjye munyihanganire. My bad, amafuti na yanjye munyihanganire. I am very sorry. So ubundi buryo bwo gusaba imbabazi, excuse me, I apologize. I apologize. Mumbabarire babyeyi. Akundi wajya ugakoresha kuri boss wawe. I apologize. Mumbabarire. I apologize. Mumbabarire. Yes, of course. I apologize. Nsabye imbabazi. I apologize. So ubwo n'ubundi buryo ushobora gukoresha usabamo imbabazi mu rurimi rw'icyongereza. I am very sorry, munyihanganire cyane. Be sorry, mwihangane. My bad, amafuti n'ayandi cyangwa amakosa n'ayandi. I apologize, mbasabye imbabazi bimvuye ku mutima. Yes, so we might need to continue. So ikindi ngiye kubigisha ni uburyo bwo gutanga icyo twita appointment. Appointment ni gahunda, uburyo bwo guhereza umuntu gahunda ukamubwira ngo ushobora gutanga ibibazo umuntu uti hi, bivuze ngo umeze gute, how are you, ubwo ukaramanya ngo umeze gute, akagusubiza ugatumva ati do you have time, ese ufite umwanya, akakubwira uti yes I do, yego ndawufite, ugatuma ubwira uti on Monday kuwa mbere can we go out, twazasohoka kuwa mbere, twazasohoka reka dukore Monday, reka dukore kuwa mbere dushyira Friday, kuko umunsi wo kuwa mbere nawo akazi, Friday niyo minsi yo gusohoka, kuwa gatanu Friday. Ese kuwa gatanu twazasohoka tukajyana ahantu runaka, hano bakunda kwigira kureba agapira, bakunda kwinywera agacupa, bakunda kujya ahantu hashya. This is your thing. Ibi ni ibintu byanyu. So making sure yuko rero iri somo uri kurikirana 5/5, kora subscribe kugira ngo igice cya kabiri tuzasobanuramo uburyo bwo guhereza umuntu gahunda mukamwajya ahantu runaka kitazagucika. Thank you so much.